Sikangusuze rero nkwifuriza kugubwa neza wowe utagenda uhema gukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugira tukugezaho 5 kuri 5 cyane cyane makuru menshi abagiye atandukanye tugenda twibandaho tugaruka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange. U Rwanda rero hari raporo yasohoye muri la minsi yavugaga ko ingabo zarwo ndetse n'iza Barundi zikomeje kugenda zigaragara hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC zikora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare, ariko aya makuru akaba yarajwe guhakanwa n'iyi raporo ikaba yaje kugenda igirwaho impaka, akaba nabyo tugiye kugenda tugura ku 5 kuri 5 makuru arambuye, ariko tukumenyesha ko ukanda subscribe byemewe cyane kuri chaîne yacu ni kuri butomo tukugakanda no kunzogera ubundi ukajya ubana natwe 5 kuri 5 kaduguye ikaze rero aho uherereye hose. Leta y'u Rwanda yamaganye raporo yakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye yarushinjaga kugira ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, ruvuga ko nta bikorwa by'ubufatanye mu bya gisirikare biheruka hagati y'igihugu byombi. Raporo z'impuguke yasohotse kuwa 23 Ukuboza umwaka ushize yavuze ko Leta y'u Rwanda yohereje ingabo zayo mu bikorwa by'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko itangazo ryasohowe na Leta y'u Rwanda rigaragaza ko ibyo bikorwa ntaho bishingiye, ko nta shingiro bifite. Iri tangazo rigira riti guverinoma y'u Rwanda irahakana ibirego by'impuguke z'umuryango w'abibumbye kandi igashimangira ko nta ngabo z'u Rwanda ziri mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko nta bikorwa by'ubufatanye mu mirwano iherutse guhuza ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za FARDC. Rikomeza rivuga ko u Rwanda rushimira ubufatanye rufitanye na DRC burimo n'ubwa gisirikare, ariko ko bagakurikirana gusangira amakuru y'ubutegetsi mu mitwe y'inyeshamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo kandi ikagira ingaruka ku bihugu byombi. U Rwanda kandi rwongeye gushimira ubushake n'umuhate warwo mu guteza imbere no gushyigikira amahame y'imicungire y'umutungo kamere w'imbere mu gihugu ndetse no mu karere ruherereyemo mu rwego rwo kwirinda isarurwa ry'ibicuruzwa ryabwo mu buryo butemewe n'amategeko. Ni muri uru rwego muri Gashyantare 20 u Rwanda ruherutse kwerekana itsinda ry'umuryango w'abibumbye ingamba ruri gushyira mu bikorwa kugira ngo ruhashye icuruzwa rya magendu ryambukiranya imipaka yombi. Icyo gihe rwanerekanye amabuye yafashwe n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yavuze ko iterwa n'impungenge n'amakosa yagaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye, ibyo bigakorwa mu gihe zahawe amakuru yose zari zasabye mu gihe cy'igikorwa cy'iyi raporo, zikanemerwa gusura aho zishaka, zikanagirana n'abatangabuhamya ndetse zikanasubizwa ibibazo byose zabajijwe, ariko n'ubundi zikagira amakuru zirengagiza ntizishiremo inyurabwenge, ahubwo zigatanga raporo isebya igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko kubera izi mpamvu rufite ugushidikanya ku kwigenga nyakuri kw'itsinda ryakoze iyi raporo. Kadukomereze mu yandi makuru, ngendagaruka 5 kuri 5 nguhereza izindi update zitandukanye. Subscribe, like, share na comment. Z'ubumwe za Amerika mu bitaro yari afite imyaka 65 y'amavuko, yazize inkurikizi z'indwara ya COVID-19. Padiri Rugirangoga yamenyekanye cyane mu bikorwa byo gusengera abarwayi no mu biganiro by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratubwira uko abazi Padiri Rugirangoga n'ababanye nawe bakiriye inkuru y'urupfu rwe. Urupfu rwa Padiri Ubaridi Rugirangoga rwamenyekanye mu Rwanda hagana saa 4 zishyira saa 5 zo kuri uyu wa gatanu.
Itangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Celestine Hakizimana, umushumba wa Diyosezi Gatulika ya Gikongoro akaba n'umuyobozi w'iya Cyangugu, rivuga ko Padiri Rugirangoga Ubaridi yapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yivurizaga. Ni inkuru yakiranwa umubabaro mwinshi ku bamumenye kandi ikaba n'incamugongo cyane cyane ku basaseridoti bagenzi be. Padiri Simeon Rwabugiri ayobora Paruwasi Gatulika ya Mushaka muri Diyosezi ya Cyangugu, akaba umwe mu bamenyanye na Padiri Ubaridi. Mu gihe twamaranye cyo namubonyeho yari umuntu ukunda kwakira abantu, kwakira buri wese uko aje amugana, akamera guca bugufi, akaguha umwanya we mukaganira, hagutega amatwi. Kuburyo rero uwazagiwe wese ananijwe n'ibibazo cyangwa afite ikindi kibazo cy'agahinda, akenshi yatahaga yishimye, akayongeraho n'ayangabire agasenga yamuhaye yo gusabira abarwayi bagakira. Birumvikana nk'abasaseridoti ba Cyangugu nyine byadukozeho cyane kurusha abandi, niko nabivuga, kuko tubuze umuvandimwe, tubuze mukuru wacu, tubuze umubyeyi wacu, tubuze intwari umwe muri twe. Aha muri Diyosezi ya Cyangugu avukamo yanakoreyemo imyaka myinshi, Padiri Ubaridi yari yarahashinze ikigo yise Centre Ibanga ry'Amahoro, aho abayigana bemeza ko ibafasha mu kuganira n'Imana. Nubwo muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona hatarimo kugendwa cyane, aba ni bamwe muri bake twahasanze. Umva biduteye agahinda, ariko nyine kuba mu isi umuntu aravuga akanapfa, ukundi byagenda nyine agomba gupfa, ariko dusigiye ishusho nziza, yatwigishije gukundana, twigisha kubabarirana. None ku Ibanga ry'Amahoro buri wese yahazaga agakira, afite uburwayi agakira, ufite ikibazo cyo kuba yarabuze urubyaro akaruhabonera. Ubu wazaga wese aremererewe yahavaga aruhutse kubera kudufasha gusenga. Nyine turahombye cyane se koko Mana, Ibanga ry'Amahoro rirabahute Mana. Sibye n'Abanyagatulika yasengeraga imbaga zose atarobanuye, kangaranye kwibaza impamvu, kandi mu gitondo niho twumvaga yuko yakize, yavuye no mu bitaro. Uretse ibiterane by'amasengesho yo gusabira abarwayi, Padiri Ubaridi Rugirangoga yanamenyekanye cyane mu biganiro bishishikariza ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Nuko mbwira abantu ko bagomba kubabarira bigaherekezwa n'impuhwe, gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe. Byo bitagiyemo impuhwe umwa muri kubeshya icyo gihe. Aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo nyakwigendera Padiri Ubaridi yari mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika ku birebana n'ubutumwa atanga bw'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge mu gushishikariza abagizweho ingaruka na Jenoside ndetse n'abayigizemo uruhare gusabana imbabazi no kuzitanga. Padiri Rugirangoga Ubaridi yavutse mu kwezi kwa kabiri mu 1955, avukira muri Paruwasi Gatulika ya Mwezi ho mu cyahoze ari Komini Karengera, Perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu murenge wa Karengera w'akarere ka Nyamasheke muri iki gihe. Nyuma yo gukurikirana amasomo ajyanye no kwiha Imana, yahawe ubusaseridoti mu mwaka w'1984, ajya gukorera umurimo wa gisaseridoti muri Paruwasi ya Nyamasheke, yaje no kubera umuyobozi. Nyuma ya Jenoside yaje koherezwa muri Paruwasi ya Mushaka nayo yo muri Diyosezi ya Cyangugu, ari naho yatangirije ibiganiro by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Yitabye Imana hari hashize hafi ibyumweru 2 hakwirakwijwe amakuru ko yapfuye, ariko yaza kunyomozwa binyuze ku ipaji ya Facebook, ndetse hashyirwaho video yavuga ko arimo koroherwa. Ni nyuma yo kwandurira icyorezo cya virusi ya corona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ibijyanye no kumushyingura bitaratangazwa, abagana Centre Ibanga ry'Amahoro bifuza ko muri icyo kigo kiri ku buso bwa hegitari hafi 35 ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ariho yashyingurwa, kandi bagahabwa umwanya wo kumusezeraho no kumuherekeza. Icyo twifuzaga nyine nkatwe nk'abakristo, yayoboye, yagiye akora ibikorwa byinshi, agasengera abantu, indwara zigakira tukabibona, abatabyara bakabyara. Twifuzaga ko uwo mubyeyi wacu n'ubundi bamuzana n'ubundi tukamusezeraho nk'abakristo be. Aha ni ku gicumbi cy'ababarezi, ntibaze kuzana ibintu bya corona ngo haraza kuba hari abantu benshi cyane ngo baraza kwegerana. Aha hari ikibuga kinini cyane, ariko byibura iyo misa yiwe igasomwa duhari. Icyifuzo rero nuko bamutuzanira hano, ubukwe bwa nyuma bukabera hano ku Ibanga ry'Amahoro, tukamusezeraho natwe. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi naho Kiliziya Gatolika iri mu cyunamo cya Padiri Nahimana Jean-Louis witabye Imana ejo bundi kwa kane. Amakuru dukesha Arikidiyoseze Gatolika ya Bujumbura yemeza ko Padiri Nahimana yagiye mu bitaro mu minsi mike ishize ahita yitaba Imana. Twashatse abayobozi ba Arikidiyoseze ya Bujumbura kugira ngo bagire icyo batubwira kirenzeho, ariko ntibirashoboka.
Padiri Nahimana Jean Louis yabaye umuyobozi wa komisiyo y'igihugu cy'u Burundi y'ubumwe n'ubwiyunge kuva mu 2014 kugera mu 2018. Ubu yari mu kanama k'Ububirigi gashinzwe gusuzuma imikorere y'Ububirigi nyine mu bihe bya koloni mu Rwanda, muri Kongo no mu